Hello DVC azau tunin zate lunglum te inin kul kanin tlain ha tel chung thong pang karak chimlai ha kha a milti aliens ti mi min in du lo nak lang tar nak chu than ho nak zaim han lo in an lim chiram kul kholapi ha kha a milti aliens ti mi min in du lo nak lang tar nak chu February nu kul lin rezan le similam pan hi in Carson Hall a lang tar asi i ral kap le pelak ni than ho nak pek mi lo in an lim hi du lo nak lang tar ding in ha kha minon hani pelakle kap an lung tui tam ding in ton na hun li a an ithan i hun hi rong a pelakle kap ni lam am phi khan hana in lam phot in du lo nak lang tar ding a an kal chiu i Carson Hall phan han a zapi ni thingle lung in lam am phi khan ven ha cha a pelakle kap chu zapi nak a an lut khauti lo i than ho nak lo te in du lo nak an lang tar hi du lo nak lang tar leu a February nu kul ni seri zan lai a tlai khi atong min ha pan hi zong an thla than chang ha ha kha Christian Minister Fellowship ni pelak he ton nak an ngai nu in tlai khi atong min ha an thla than ha hi asi hi du lo nak lang tar nak a ha kha khuchung mi long selo in ha kha kyang kap khote tampi zong an ital khove tia thong kan thai chiram kul kholapi ha kha chung a CDM alut mi minung thong hi le za le kul lokwan si chang chiram kul kholapi ha kha chung a chawza zong ran ton tu CDM a alut mi February nu kul ne retiang chajin la kho mi a minung thong hi le za le kul lokwan si chang tia thong kan thai hi chajin la kho mi chung in CDM a atal mi chawza zong somnga le pakhat asi hi chung a chawza zong ran ton tu CDM a atal ri lo mi tam pi zong an umri cha a minole khwami ni CDM a ital chioding in somnak an ngai lang mang ha hi kong a CDM Sporting Committee chungtal pakhat ni hi CDM a ital ding hi ti shim hla usi ram chung ram lang mi pi ni azai le pau in kan indir pin halai CDM na to rong a nhom him nak na thin a phana chun nhom him nak ding tiang tomvo kan in lak pyak lai tia achim ha kha ku chung a CDM alu ri lo mi hi chawza zong rian ton tu chajin ning in thar cheu tluk an tang ri i CDM atal chami hi masla chung a riamphwa ding in ral kap ni khongsil asarmi ni timlam nak angai tia thong kan thai Thantlang pang ai bur khwami ni masla ni khat a ral kap chawza du lo nak lang tar nak lam an zo du lo nak lam zo min ha ni zo uk phong kan du chil dek le tluk ruan nak kan tan sham in uknak ala tural kap kan chawhlang lo ram mi ni chimmi chawza long kan chawhlan ti mi chatar phun an iken du lo nak lam azu mi hi minung zanga tluk an sitia kan thai thantlang khwa zong a ral kap uknak du lo nak lang tar nak pe zul in tua ase thantlang khwa du lo nak lang tar nak a se ha ka khwa du lo nak lang tar nak a se pengtlang chung khote cheu khat zong an ital tia thong kan thai Chiram kul MPT zungren tuan tu minung kul lekhat ni CDM kan lutti in masla ni khat a chathan an chwa mi chung a kan ni chural kap chawza kutang a rian tuan kan du lo chu cha a kan ni churam mi sin a dai te in kan du na kan lang tar bia ase aliam charian kan tuan mi chung a upadi buar mi kan ngai lo i rian atlam tlit mi kan sitia an lang tar Chiram chung hun kip a CDM alut mi tampi zong an chang e CDM atwa ri lo mi zong CDM to choding in somnak le nol nak zong pe zul in to ase ral kap uk nak du lo nak lang tar nak zong pe zul in to asitia thong kan thai Myanmar President U Min Le Myanmar ro nak pe tu do Aung San Suu Kyi chu awen hi na bechai zong a chwapi in silai uknak la tu ral kap chawza ni ran in chwa min ha Myanmar President U Min Le Myanmar ro nak pe tu do Aung San Suu Kyi ha chu taza an choi min ha swapun he pe tlai in march ni khat a bechai zong a an chwapin halai tia bechai zong ran ton tu pakhat ni achim Myanmar President U Min chu kaukekral rumven naklai upadi dalkul le dalnga Myanmar ro na pe tu do Aung San Suu Kyi chu ramlang lai thil kwat phur naklai upadi dal retle kaukekral rumven na upadi dalkul le dalnga in taza choi an si ashram thoka chun Myanmar ro na pe tu do Aung San Suu Kyi chu kwat phur naklai upadi dal ret in taza choi arak si atu a kaukekral rumven nak
dal kul le dal nga chap chi in teza an choi than hi asitia mizimani atial